Mundu momwe kuma kaunti-ini isu kalana wia wathayo wake itina wa kuteswa kuma thayo ni kiveti wa twaite tene mbe wa mutwano wa miaka 12 kutilika Pius Ndithia esiona kwithiwa akuneli voti kuisesesya usese vayitambio na yimwe ya isa kwoswa undula utuma kalana muvovwano mwingi. Ndithia na ulani mwalimu esya kindu kini kikundithitie muno thukumi wake wa kila muthenya aikulia silikali ilikilile kati kwa mituke na kumusiia na kuikitheka na aki ni yako atikana Otondo Onesmus Chalo ugutuelesya. Mwanda kwa mwana wende na kuya serikali ilikileleka tena kumweta na kumana kwi muka wake wa tene na nama natia ni etina wa mutwano wa miaka 12 kulika mathina mwana ke ugwetakana muno mukosu wake wa tene ethitwe imanza nzia cia kwenda kumumia thayo kwisila nzia cia kioma mai mundu mukana atwaite witawa Alice athukuma skulu ya Chambiti na nitithitwe na ngusanisyo nake netwa separate na nitithitwe ndaunenga move after ta separate binda uploaded mupango te museo kwa kumbumia thayo na ripoti kwa askari mandisi kali ya mwingi akwatwa lakini kufikia ho diko na vena haki nondo mukozi ni mwana kuunza no umie na ikwani iendelee mwana kwa kwesitwa Pius Ndithia na ula withitwe ithukuma ngaliko cia mwingi na uma wake ni kuya kaunti ya Makueni no wetakana muno mukosu wake wa tene ethitwe itumia andu kumumia thayo wala kuyana na kusula winawo ukwati onenanya wa mundu mukosu wake na andu angi maivangithia mivango ya kumumia thayo wala makwenda moyo wake mamine kumumia thayo witwa mutito no wa kusubia na musia kithekani wa Savo eka mwana wa approach ite kaangalia kundu kumamigwani kama mwana kau fortunately kani approach kambelesia mubango la uivo undu kana richiwe ni mundu mukokwetwa Alice mabangithie kama mandi assassins andweli makuwa na maimanda ngali na itakomanyie nako kambonya mbetsa na manena na mundu mukosi moni nye noza simu yakwa na record makwetwa nena maikwatiania mubango la mena u mana kama okeka andu azuma mbuwae ambigende na probox na atwaiwe ala wikala area ya kwa ginyai ambone ni muku nikana amaive balance ya beza ila makwatianite itina kukwata kuswa na nyosua moga na andu angi maivangithia nzia cia kumumia thayo no akuneli voti kwa maafisa ma polisi wala weteka na thayo wake we mwisio ni ye weta vaitambio na imwe yavike na kuoswa na ni wende na kwivulwa ni wia na kuendea na kwenda atethei wa kwata aki kwisila kukwata valua wako tani cia na mukosu wake kana divorce letter no matwani kwisila nzia ya mutwano mutheu wala kweteka na mundu mukosu wake wa tene na ula no mwisilo munene wa kuvangithia kuma thayo kwake eko mutwiki akitungu thayo ni wake kindu jine ye chambekia uya nichora chatumie ndiko saobi mwingi kwa DCI amoza kama na kau na kombene katutwa wala kwa Alice wala yakala mbela wikala ama kuna niyo simu karagwa na zikali kama kwa niyo simu kame ni mo ama no na eva na newe manena nyeneza akwatianie ono mukozi akea habi enda imukeje recording ila ni recorded nezu ndimu kakite kweche ningo trust ko dina kiyo panene ma askali especially DCI ma fast track kesi no kana neto no tsioka undu nyandina mugu we aniona nienda kwa mavinda nenda ndite aniona ndio tukumaneza au yanokwema ndio kula sia tabenje sia serikali ndio ndethesi kesi no ndio kwata haki ndo kwata freedom ya kuikalota mundu Pius ni mwalimu skulu no mangaliko cia mwingi ende iweta kana kuma na mesili maingi pamona livoti ilo kukwata cia mivango ya kwenda kuma thayo ni wemetwa ni kwendea na wiyanenda atetheiwe no kana avikie na kubetangwa mesili alama mwebwelite televoti ya Blingo Movo Mutongo TV ni Onesmus Chalo.